أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس، حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث متفق عليه. Peygamberinin büyük sahabası Anas ibn Malik kitara bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: birigizning de iman kamil bo'lmas, hatta o'z kardeşleringizge, o'zingizga yaratganni yaratguncha. Hadis muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh, yani Buxari hem Muslim kitaplarında ol kitirilgen. Buxari ve Muslim. Şol hadis turunda bir-iki söz kıskaça gına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: la yu'minu, yani iman getirmez. İmanlı bulmaz. Ma ma'na? Nindi ma'na bu sözün? La yu'minu, imanlı bulmaz. Allah şol hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytama: kim öz kardeşine özüne tilemegenini tilemese, ol Müslüman tugilmi? Ol müminlerden sanalmı? Yok, elbette. Şol hadisinin ma'nası iman kamil bulmaz. Yani Müslüman kişisinin imanı kamil rəvişte tulmaz bir kayşanda, hatta nindi vakıtka hatlı öz kardeşine özüne yaratqınca. Yani özüne nərsesiye nəqşoluk aybirlerini, aybet aybirlerini, yaxşı aybirlerini öz kardeşlerine de siyerge tiyiş. Yani şol hadiste imanın kamilliği turunda söz bara. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanın kamilliği turunda bu hadiste gına tugil, başka hadislarda da şolay aytaydı. Başka hadislarda da şol sözler bilen aytaydı. Hem biz bilirge tiyiş, biz şol hadiste hem bütün başka hadislarda eğer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytsa şolay la yu'minu, iman getirmez. Yani ise Kur'an'da mesela kilse la yu'minu ahadukum, şunday ma'nada ayetler, hadisler alar galiben kubesinçe bula kim turunda, kimnin imanı kamil tugil. Ol Müslüman, mümin, lakin anın imanı kamil tugil. Şol hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahih. Birigizning de imanı kamil bulmaz, hatta nindi vakitka hatlı öz kardeşine, öz ahına, kardeşine özüne yaratkanını yaratqınca. Biz bu hadisten anlamıyoruz. Kardeşler turundaki namında söz alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytmıyor. Elbette hatun kızlar turunda da aytı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste erler hem hatunlar turunda aytı. Hem başka şunday hadisler hem ayetlerde eğer de Allah subhanahu ve teala ise Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imanlı bendeler turunda söylese, ol ne diyen? Ol erler hem hatunlar turunda. Şunun için biz bu hadisini neçik ayta alabız? Birigiz de şanmaz, hatta öz bir tuğan singiline, öz apasına
башка хатыннарга, мөселман хатыннарына үзенә теләгәнне теләмәсә. Нәкъ шул ук мәгънәдә. Без күрәбез шул хадистә ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безне инди үзеңә теләгәнне башкаларга да теләргә. Һәм шулай ук бер хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бер сахабасына: "Атухиббул джанна?" Яратасыңмы син җәннәтне? O сахаба әйтте: "Наам." Әйе диде. Кала: "Фахиб ли ахика ма тухиббу ли нафсик." Шулай булгач, үзеңә теләгәнне үз кардәшеңә дә шуны телә. Ягъни ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәтелгән җәннәткә юл. Һәм без күрәбез, әгәр дә кеше шулай итеп үз калыбын, үз йөрәген шулай итеп тотса, башкаларга да үзенә яратканны яратса, ул аның калыбының сәламәтлеге, сихәте турында, аның күңеленең паклыгы турында безгә бер дәлилдер. Аллаһ субханаһу ва тааля шулай Кур'ан Каримдә әйтә: "Тилка ад-дарул ахира. Надж'алуха лиллазина ла юридуна фил арди улуван вала фасада, вал аақибату лилмуттақин." Ул ад-дарул ахира, ахираттагы булган тормыш ий. Надж'алуха лиллазина ла юридуна улува. Без аны ясадык, яраттык. Кемгә? Кайсылары бу дөньяда биеклекне, җирдә биеклекне һәм фасадны, фасадлекне, фахишатлекне теләмәгәннәргә. Ягъни ничек кеше үзенә һәм башкаларга да улу, биеклекне һәм начар әйберләрне теләргә тиеш түгел. Ничек ул була? Шул аят турында Суфьян Саури әйтте, ягъни масал биеклек шул ал-улу. Хуа ягъни ат-такаббур, такаббурлек бигайр ал-хак, хаксыз булган такаббурлек. Ягъни кеше үз кардәшләре, үз туганнары янындагы булган кешеләр өстендә үз-үзен күтәрсә, такаббурлек. Аллаһ субханаһу ва тааля шуңа әйтте: "Җәннәт теге ахыргы дөнья башка кешеләргә, андый кешеләргә булмый. Киресенчә, башка кешеләргә була. Кайсылары моны теләмәде, моны үз дөньяви тормышында башкаларга күрсәтмәде. Вала фасада. Һәм алар фасад турында Суфьян Саури әйтте, ул ахзул мал бигайр хак. Кайчан кеше башкаларның малларын ала, башкаларның акчаларын, аларда булган әйберләрен хаксыз рәвештә ала. Ягъни әгәр дә кеше шул әйберләрдән үз-үзен тыйса, башкаларның эсләреннән йөрмәсә, башкаларның малларын алмаса, шундый кеше ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, үзенә теләгәнне аларга да тели шул вакытта. Шул җәннәткә юл. Тилка ад-дарул ахира. Ул җәннәт, башка сүзләр белән, надж'алуха лиллазина ла юридуна фил арди улуван вала фасада. Без аны яраттык кемгә? Кем бу дөньяда биеклекне, тәкәбберне һәм башкаларның малларын хаксыз алуны, ягъни фасадны теләмәде. Ва субханакаллаһумма бихамдика ва нашһаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк.